Refugees begin trickling into India. The widespread genocide resulting from Operation Searchlight leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. Tiprasa Tripura. Tiprasa 1949 15th October Agartala Bharat eba India গণতন্ত্র বাড়ি আবিষ্কার চিনি Tiprasa bubagra rohoy kusum tuidul bari man lai bomani bishiti shaiman 3000 bishiromoy 184 bubagra om hamani kolkha hayal garage lai bomani bidake shaiman jotto hawo raja maharaja eba bubagra muluk eba শাসনচলে উত্তম আফরোক আজরা পদের পথ নই কোনো হাওকে রাজা মহারাজা কোনো হাওকে বাজা কোনো হাওকে এম্পায়ার এবা এমির নি মুগি হাতুই দল যাবে চিনি হাওকে বা বুবাগ্রা নিসি যাগো হাতুই দল নাইল লাই বুমারি গি নাইকে চিনি হা বুবাগ্রা রো তুই দল যাকো 3000 বিশিও ওয়াইসা ফানো দলা পাওনা নাইয়াকু খলংমানো Puila agumi khor eba rajdhani snamoi seng sajaknai ha chinti ha chini hao chen Tiprasa majority ei chini hao chini শাসন করমান bubagrani zora democratic reform chini Tiprasa chini hao bini tola tongnana chano chabaya lumno lumbaya amo chini bubagra tudum mukka hambi pagin amo hai only man azora hini jen kha khlai man fiaba happy family ozora hamya sokte makai chini how ozora hamya sokte ka BC 1947 15th August 200 kishiro British eba England by the Gurjana Kha Yok Samamanka India te Pakistan India te Pakistan Kha Laiman Kha Thuru te Hindustani Rohni Kathalai ni Almaba Al Sathai Glayo Chini Tabuk ni Tiprasa ni border eba Ari 90% Tabuk ni Bangladesh by Bangladesh Afro East Pakistan eba Purbo Pakistan Mundesh Nizakman এবাকে পাকিস্তানের পাক কমন ফিয়ার জয় বাংলা মুভমেন্ট ফ্লাই 1971 of Bangladesh Pakistan কাগৈ কেতাল হাবত অংলিশ নিজাফিকা Bangladesh 1971 with the Mizoram ni East Pakistan eba Bangladesh ni political thalo chini Tripura eba Tripura ni happy family one bebak line to chini political geography economic social bebak one kaisa kesa eba busu asairi kalangka akasani mongangka illegal immigration eba kesrai kesake East Pakistan eba tabuk ni Bangladesh ni burung raida sangatui sini hao hapteman Faibi kamongka desa kifili hanglayan 1947 BC Chini paithak ni bobaga Birbikram Kishore Manikya modern Tripuran architect Niru Sinzar Tambage Himalaya Binizara Kisisani Bishiron Bokabang Mari Farmstead, College, School, Hospital, Airport, Senamna Chatrika, Sudah Senamka, MBB College, MBB Airport, Rob Awal Pesa Mart, Fiaba, Zora Hamya, Kaham Samumi Keren, Only Pasau. 17 May 1947, Chini Bubagra Birbikram Kishore Manikya, Acham Chini Haram, Tej Chino Yakari, Kalangka. After receiving sini hawa biman, hak money, tabok upaya.
Aboni Tanzania Bulo 1947 15th August India te Pakistan kaini ketal ha asaika a jorao chini ha Regent Rasmata Kanchan Prabha Devi Basala Kirpikram Cherai Omamai Council of Regencies Namoi chini halok tuidunna chaitomkha Fiara poder political cabinet they halok hamia bono India mas enna eba gedaliau yoklia selaika 1949 15th October Princely State Tripura India by officially gedali halka India unity in diversity they democracy ni kokno poito khlaini Fiaba chini bagai tini salo jeng saimano jeng tamo manka tamo kemakha India by Pakistan asai pasida bro Turuk by Hindu tamlaika Jawab laika Tripura ni ganao East Pakistan eba Bangladesh ni Noakhali rogohu Hindu Turuk tamlaika Turuk rok by Paya ongoi Gabang ma Hindu wanji Tripura ni Kanchanpur Kempe Bazar tei gabang ma thayo ma haptaika tei 1971 Bangladesh asaina sekan Joy Bangla Cholo gabang ma Bangladesh ni Tripura tei Asamo illegally migrant Africa brum salsayawoi Fulfilled our three promises: the return of the refugees, support to the Mufti Bahiri, and the securing of the release of Sheikh Mujibur Rahman. और उन्हीं आदर्शों पर लड़ा जो हमारे देश को प्रेरणा देते आए हैं। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुफ्ती वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। In his reply, the Sheikh says, "My people will be eternally grateful to the people and government of India for having stood by us in our darkest hour. Bangladesh stands for secularism, socialism and democracy." আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষও দুঃখী আছে সেখানে তারাও কষ্ট পাচ্ছে তাদেরও অভিজ্ঞতা আছে তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লক্ষ্যে সাহায্য করার জন্য চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারবো না Tripura hani besar Tiprasa ro bekha kaham bekha sotran ngabai wanso yawido illegally migrants onai no chubama sakni how minority eba kisun tangka tei budera mong afro faika jepro vote banks politics no torzagri CPI leader dosro deporma boini fat long bogo kelai basto harap basto jari eba ke ayam narni nok khai kari rok no nok khai di voting rights ready nei sia bujia ki prasar no khorak dise amai political policy te bejowa jara ki prasar ke palo birman tai bu mitu bukha je national politics khai ki prasar khunjana nakha result ki prasar 1947 Sini 1971 Bishingon Tiprasa sakni how minority angry tangka democracy eba ganatantra sao majority must be granted eba gabang boro in kokno posijatna fiaba chini how chen minority angry tangma tabo chini how chen Tiprasa political power economic power social rights eba by eba khatar ni finai niyago sengkhunjak reza chini how chen discriminate eba khunjak na kha tini sabot chen bo jaga o sopaika kubuni hani chini how finai ro bo jaga sopaika chini kami chini lukoro nona siginai di tei babaisa ayang narni finai ro noke Chama sabaya nungno nubaya bebat no sensaza sarbai wakfe laza buzar nai bai bunai bathar jak nai bai bathar nai romfre jak nai bai romfre nai shek jak nai bai shek nai omai halok ching oase birman thaklaya jeno khagai thungnani samo
botang sini se nahar jaksi o hao yogna ni chaito bu yogi manliya thansa ongna ni nai bu thansa ongi manliya ongna rzakliya amo hai kese keren zorawono chini bagai thansa ni khorang bai Tiprasa ni sini mungo chapna ni khorang kotorong gui hayung sakao chini bagai Greater Tiprasa ni final constitutional solution tubunga bagai chini beskango pasaka chini habo bagra chini thamsani TRS bubaga te bubaga ni chobana khabai logir nai rong borong khal cellular जब तदपन शंकराक्ष 5-10 साल के बाद हम लोग खत्म हो जाएगा आज इसके लिए मुबारक लग रहा है 1 लाख बत्ती के लिए